Oza kuba nga ndi kuzaala abaana bange ayi nga mutufu embeera ekoze eki ekalwibemu muzaire abaana bange ab'obuwala n'abalenzi natukamba basatu ayi embeera ekalwibemu ndikirizibwa okugemamuku kugeza nga okukozesa family planning sobola okutambuza bano bendina olw'embeera. Basebo ne banyabu nsaba mumpulirize bulungi ku nsonga egemagana ne family planning. Basebe yoti family planning ay family destroying. Family destroying. Lwakuba nti abantu abasinga bungi titwidi buzibu na mitawaana giri mukozesa methods da family planning ediriwo saawe. Era bonaja n'obuuza ina abasawo ng'olina mukwano gw'oyino nga musawo ayina kuba ati va ku family planning. Va ku mpeke, va ku mpiso, va ku kaweta, va ku ki, va ku kondomu. Olw'okuba obuzibu buli kyendogeraawo kina ebizibu byakyo. Bwaba mukyala oyigana nti koyedako ati iwe empeke anomira amakerenda empeke amire buli lunaku omwaka aba amize empeke imeka 3 nkagana imeka nkagana 5 kuba ni bwaja mu haidhi era asigala nga amira ki amira empeke 365 oba 366 empeke edo olowooza oti omuntu oyo dijamuleka nga bwali wallahi dirina effect gye kikola ki yendaloba yamira omwaka gwawa yamira ogwokubiri yamira n'ogwokutaano yamira emyaka 10 jja mu idwaliro oyida kubona obuzibu bweba mpiso bagiba kuba 4 months emyezi emeka buli myezi ena yerayo bamukuba empiso oyida kubona ebizibu ebinakola ki ebizibu ebinaavaamu. So emitawaana mu family planning giri kutwirira ino. Basebo nibwe bakondomu erina obuzibu bwayo kuba Allah yatonda omuntu nga gulina kuba mubiri ku mubiri noti mubiri ku kaveera kuba akaveera kano kalina heat kahiitinga buli lwe kahiitinga kaleeta eki ebizibu. Ekyokubiri omusaada buli lwaba mu kikolwa eky'obufumbo nabano y'omukyala ekola ki eyasama ekola ki eyasama nga yetegekeire okuba nikyegema ayebawo yasama paka leyewumba mu kwewumbaku okwo problems. So it's a very big problem. Ogwenda gwona gwaba musomo mulamba abasaada tubasomese nti tikyandibaire kirungi musaada najja muki mu family planning aye kuba nti nahnu naruzukuhu wa iyyakum nahnu naruzukukum ife nifo tubagabirira n'omuzaala nifo tugabirira abaana abo naruzukuhum nifo tugabirira abaana bemuzaala nimwe bene nifo tubakola ki ndaba wekyokuboneraho mu covid nze nani mukwano gwange nze wange tantalo yasobola okundulira nisima kuba baali baliraano bange nge wange beetawo ku nasale beetawo kuki wakwati ojewaase ekole ku nasale ayi mudi lwaki nga beetayo ku nasale lwakuba ndina ki ndina abaana bangi kuba mukuzaala abaana abangi nazaala muna basatu omulundi gutya bali musini ya 6 basatu omulundi guti mulala ayi nga kati oja seekole owa nasale ekyegezo wakati wallahi billahi tallahi Allah yaleeta covid naaba ne mukwano gwange ng'alina omwana ati wallahi mere yajino na wange mu covid mwona alina mwana ye ali ye n'omwana we ne mukazi we mu Makka family yaibwe y'abantu bameka aye ngewange eri abantu nga 10 gatya kyewunisa owa family y'abantu abasatu okunona emere ow'abantu 10 ameka nga tuliha twanwa n'emere yatulemeraawo ate tetwasula ku ndala mu covid aye ye w'omulala ne mukazi we ne mwene wallahi basula endala paka yakati musiramu ko yeti musiramu ti musiramu ayi mukwano gwange akati musiramu wallahi kiri bubi nakanti ndowooza obweine emigaso giri mu kuzaala ki
abaana abangi. Allah bw'ataweeramu ono riziki eneeyo neekola ki eida, bw'ataweeramu ono riziki eyo mbala abantu tonatona 20 Allah tayiseeku wakaawo riziki. Nze banabbe era ndi kwayonka oli kibona ndi kwakola ki. Family planning erina ebizibu byayo. Ekitiibwa kyaife abasiraamu kiri mu kuzaala. Tanaakahu takthuru. Nabbi atwala nti muwase mube bangi. Fa inni ubahi bikum al umam yawm al qiyamah. Lunaku lw'enkuba eno nja kubeenumirizaamu nti okweine ekibinja ekyo kyonna kyonna kyani kya Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Mpegaana aneeyagala atya nga ife tugemyemu mu mita. Basebo mulekule basiraamu mulekule ayi ng'era mukola ki okupulaninga musabe Allah. Bw'okola family plan tibakubeeri bwe musaba Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe mutaawa embeera nakazaala abaana balezi bati mpegaano, nakazaala abaana abawala bati mpegaano kankole nti. Allah subhanahu wa ta'ala idakole ki bangi ng'alina mobona naazira mwana asula endala bano ng'ali enkati munumba yasula endala iwaali n'abaana olukunkumuli. Ate mu maka gaime mbenga abantu ekyo ekintu kyona abantu bakaali kukyega. Amaka gaime mbemu abagenyi, amaka gaime mbemu abantu banna eriyo omuntu aida waka yaida ni baraka. Ebibaire tibitambula byasumukuka byasobola okukola ki olwa baraka olwa duwa. Bana mu maka gaime mufumbire nga ku bantu emmere balyeku. Waire kirondala yita abasiraamu basatu oba musiraamu mulala nga anaajirya kuba mu nsi muno mulimu omuntu abasiraamu asobola okwelira ekiro y'omuceere yagikuba kule yagimala mwete omukobo ti musiraamu kyalirako olwali ofumba ekiro y'omuceere n'ekiro y'ennyama abisaaniyewo era akusabire kuki akusabire ku duwa mu maka gaife. Tuleme kuziiza bantu kutukwida mu maka gaife na kukyaza kuki wamala omwaka omulama nga tukyaziza ku bantu. Ayi ng'okola n'esente olinado mulise ku bantu emmere. Kale ni bw'otabakyaza mukooti ya musiraamu oyita ndiido gy'oli ekyemisana. Musiraamu ida leero nje nkugulireko ekyemisana ko tulya mu mahoteeri olwisi mukooti ya musiraamu leero nenda oli ekuniiza ekyemisana mugulire ku mmere. Emikisa barakati emikisa gida kwida muki emikisa gida kwida mu maka ife bene nife tuyigalire emikisa gyaife waba n'emitwalo gy'ebi ayi nga wallahi toyenda kutula kuwaire biti samya kuba ya musiraamu kyamisana ndikwenda chapati ya bitya chapati ya ayo ko olingirire ebiri ko wallahi okutula ku ebiri kandi nga kutuleko ebimeka nga kutuleko ebitano wafuuka n'akali akaani. Twigulewo ensonga ya family planning ensonga yeetaagisa abasiraamu imwe tubasensitizinge mube n'imani nti Allah subhanahu wa ta'ala naagaba, Allah naatuwa abaana, Allah naatuwa riziki ko omwana bw'aba mu nda ya maama we mu bintu bye bamuwandiika ku riziki ye gy'ajja okufuna. Bw'obanga akaali kwetongola riziki eyo eba mu mikono gyo iwe. Riziki eba muki mu mikono eikira ku iwe oba payipu y'amaadi kutuusa nga leeba n'asimululira amaki amaadi. Ate mulebe okodowalira baana baimwe omuntu Mungu amuwa riziki wallahi yabanga mukodo yamala omwezi nga wakati ganiinye ekiro ya nnyama asada balimu nga tiganiinye ekiro yaki ya nnyama ate yagigula ye mwene yali half kilo namba akoti ya ibn Adamu kyono oguze ekiro kyokka iwolire half kilo aidinze empegaano nenda bansiikire kwawo bamusiikira ku yagikoona bwe bafumba neya era esuwaani bakola ki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tube basaasizi eri families daife. Abaana b'oveewo balire ebituufu ati baba akoze eki afiire mu mazima olwobe kuvaawo kati omwana alira mu katono yako ati baba afiire aye abaire ankolera ki abairewo nga tetulya kunya abairewo nga tisoma abairewo nga tangulira lugoye mpegaano ki nga yerirere mu nsonda kati bampe ekikopo kya buugi nga awulutula buugi nga tanikaneko waira maani yo Arsenal bikoze bitya wallahi mu mbeera oti neeyo tajja kukifiiringa
So tubise bulungi families daife, abaana baife tubabise bulungi, abaana baife tuboole, abaana baife tubasomese empisa enungi. Ensonga ya family planning tulina kugenda tugisomese insha Allah nga tufunye obwire, oyidirero obwire bwafuuka obwire. Naam, asembayo tujje.